Mbwenu season age last week aninga yesterday or a day after yesterday or before yesterday tubire tugamba ahachikwatarine na politics business hatezi omunsi and in particular Uganda nebintu bibiri politics and football. Mbwenu football ebire football iyo mukazi we iyo mwana we shokara baine team ya kusupporting noreba mana gajinemo team yamba tsinga tere emigere enteba koraki owe ayanga kurya mugende hompora kumuyeyereza abakuhagira empira murebe abantu amukakana nabo omukazi reka kwezaho okakomeme amakanda okakana nabaro abapangisa mureke kwerega haba landlord imwe abakozi mureke kwerega abakamabani empira neza kubabingisa tibo kusaidi za nankeji za neji between mubende za hoyimu omushija abarani namajuge na landlord na supporting Man U abapangisa it's happening bari aba Arsenal bamuyereza bamunyere boss twakwa boss mwampa mazugandi boss twakwa orachigarekera bataka kumusinikira busana nara bamusinikira boss tukumazebo boss kaizire ya tandika ya zoma zugona gona yagihamwenyiki ate jenzu nezanje bona barira hero get out abinkubanza nabinta kubanza ntarebo monta okompira gwa Man U na Arsenal gukateza bakazi orachigaritsa tuba wadde twaba amachire abakwatori nabo cyo kutere ntwakana n'empira turonde level zitu omushaba amutera narwo mu kibanda hati wori yo murinziri oshakwa kwengogeza no abana mwigendesireze kwa kanisa kora noreba ngushota kwa tumuru mutima umwe kubera bamusingira utamuyeyereza abukanisho nisho na mwana muryo mizano akalement kashon kagumamo umwana kana azana cards nishe hato mwana yakwatibi muzee ishe yakwatibi yaziteransa tukwatasho omwana nawaga bayine mu ibiri ati muzee ikwatanyoko you were not there ibintu bakayikayo ati umwana nunjumota atkani nkujuma turyo muzano gwa chance no kumara yabene muzana omanyaho kukoma korano akana nasho manyo kukoma korano akana nabaro manyo kukoma korano akana boss wawe omanyo kukoma konke bintu turetero opsi after all empira ebiyaza kubateranisa nabantu bakomanya ngo muri Rwanda niki nukwenko bireba iwe no birebuta